Woni mitagwa Antinyeri Kenya tukianjiria nteto chietu uria wari MC wa Ruiri Rwarera Peter Mutuma Kalembe na ithiritwo akimeneria bunene MC wa Kagita Gakanwe Kithinji Ntuo nyuma ya Ntuo kuigikana akiuga guti witi na mbere Kalembe areta Kagita karia arigiti na Kalembe akimurikania ati niwe wenjire ithima 11 akiuga utongeria bwa Kithinji Ntuo butitungatirite thina ya ruji iria inene ibunene wodineje ya Ruiri Rwarera. Eni miari MC wa Ruiri Rwarera Kithinji Ntuo miari eremeneretwo nura wari MC wa guntu guku Peter Kalembe akiuga ithima bionthe bira bireruire no aturite na gutire kithima no kimwe gituritwo Kithinji Ntuo. Mheshimiwa wa Kithinji nyankaoga kithima kiu kingarukwe kumukungu au kiu ndaturite ngakeoga ngucha waiti nagachoka ngagichuria Ntwara kenda okiona otikiona na kinyagira kiruire nyakio bionthe nturite 11 na ibaga mono no ku andimeti twa ithima ibi aturigitara kiraito ninda ari MC wa kiraito ninda thia budget na inda ekaira budget we ithima na ndi baba no ntugo nawe ngaina akuringirite kya makinene usabite ne nanga bana bairi inga mbicha nande ntureire inge ndatigire ntiri inge ntituturite kithima ukeja nagwa nanga bana mbere akwa bitano na ungi akwa bitano withiro nkurukite na 10 bia anga bana bairi na munya bo ndetho ndi mbere kigugo na kithima kimwe na ndi baba thira stress tia kwariria manga une mapempene maroegone nkiria na ngugi tulira antu barabara nara kwa bambiriga nara kithwene kabutu kei barabara cha thukire na nye cha nchoro iboro yongo kora thukirie ko baba wegete na realize go wegete igo kuritira antu ngugi ko unte kumenya na to gumpona erigini kwethiga bo kaka ndembere kuna ngugi ibe tumo mpona nani nte ochigurira no ntore nde wenthi ko baba manage stress kidogo no ntu atwitite mantu inkuona tija mega ndene Ruiri Rwarera kigugwe no ntu already no urigetie na ngugi utiritite na ndi mwankira thaire amumiro uga muntu agita aroje athara kithara geta kyo baba ninte kithara gya kungwata na rankuruki Kalembe kugarurire netigeto nyuma mono ki maendeleo kuma barabara na nkinya stima kithima gya ntonjara na kyo giturwa riboi na mbeche inda atigire milioni 3.5 nekera kithima kira kiumbo turwa mheshimiwa ga mpira mbeche uchare boicho turwa kithima kiu na chietire roje wakathite inda atigire 78 million nekenda pipe chonde chiamburwa na antu bakumba kunywa roje nda gwakire inteke njero alongside ya mwiraria na antu thai bandu abo safa na bate kunywa roje mheshimiwa uretekeria bwa supplementary budget burathithia urajuke 30 million 48 million iraura bioria bionde ogambansa no ndone gitare kinyetero kuria bioria na barabara goko thukia na utibio kuthithia biugero ankemi no mbu mwanko tuma ogwe no ntubwa uguta bwaku na kuremwa kurita ngugi o tuma mwankere thai ana barongi bagukinya 20 kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera wero weekend nyukambitaga ki Mutegi. Gikundi kimwe gya kwigika kithomo maturene kiria gikumenyekana ta Kana Getu Foundation nikithiritwe gigikia ana bara bethiritwe bakigika nkurukia ana 250 skuru ne university chuka kenda na baba betho bari na kagita gakega gukenera na kuthoma riera ria university kenda bomba kwe bagichumia kire kithomo kiao gutigira ni bagukinya ntone yao. Nicholas Chabari hatumenyithia nkurukia community ya Gitwaka Igarie Muganani Kiereni Muthege Nintura ira aturi ibongwa bajire amwe na kuona ibwega kuthina mbere na kureta ana bao bantu amwe nikenda bathina mbere na kwayagwa mataro na kuthina mbere na kumenyerwo amantoni megie ikithomo nontu ciana ni cia kinyete bantu ba kulegaga cukuru muno mange makalega kurikia cukuru makauma cukuru nontu a meango mingi ya ndawa cia kulevya
mangi makagea ana nkinya mecii matikinyitie mangi makauma cukuru magea mimba riu kithomo kieguru kanthi muno kiri community ni that is how twambiririe kana getu na riu leonthe ende ya holiday mabinga cukuru nitumaretaga bamwe makaruthirwa seminar makarirua buria mankiomba gutigana na miango enu ya ndawa cia kulevya makabota kuthoma na kubota kugiriria distractors cia kithomo na makabota kugea na motivation ya kithomo. Kwa drugs utaingia sababu unajua vizuri ukitembea na hii company utaenda hapo upatane na yeye ama upatane na watu wengine wamesaidika na utafeel ashamed. Ni antethirie na bota kuthoma nona maumangi in the community pulia mathomete matuika alimo mandagitari nona nani kwina nje kungangana nituike somebody important in the future. Wasichana wengi walikuwa na drop out shule, wanaenda in early marriages, na for now tumebadilika na pia mimi nikabadilika pamoja na wao. Project nale amberia 2019 nginya thaino tuli 2026 kwina goro kumone muno thiino antura cietu nitukunindi atongoria thiino wa thirikari nitukunindi arimo nitukunindi mandagitari na mau nimo tuguceria through this initiative matirerere community nituku encourage nginya na community ira ciengi ne magwatanire maombe gukiriria kithomo ndene ya ntura ciao nikenda tugie na community tukararamikagere onthe ati youth metu mekari matikulutha na membi ne thiyo tukumuonia njira. Alex Kinyua agwatanirite na arito nkuruki ya 250 kubariongia University ya Chuka nikenda bathina na kuona amanto mwanya makonania na university nikenda bathina na kuya gwerumo no igita ria bakuthoma na kwiriria kuthongira university. This is a very good opportunity ya kuma expose ciana ino tuci expose mamenye kwina kosi mankirutha ikamata kwina kosi yankirutha ikamutethia anate onete wira kanate mwandike ni muntu akorwa kosi inu ni kumutethia we as a person. Kuma University ya Chuka igamba ng'ombe Peter Nicholas Chabari. Krento inge na ndi magiri jambe umbithi nthiguruni ya Kenya tukwegoro ni battery mene kiri mwago jua kambuni ya Coca-Cola juria jukumenyekana muno ta Fanta Vasara wethiritwo bari na kagita gake gukenanira na ndumbo cia aini bari nkuma na mantu jangi jamaingi jaria mbe umbithi bethagiro bagikenera atugukunyire kanini kamwago juju jua Coca-Cola Fanta Vas. Fanta campaign, which we call Skizia Utamu, is all about driving the brand's deliciousness. Fanta is a delicious brand. It is also a very energetic brand. So the campaign is about connecting with our consumer in a way that they relate with, whether it's from culture, whether it is music, whether it is spending time with their family. And we really want to provide an opportunity for them to come together, enjoy the music, the beats. So that is part of the Fanta campaign. Today is all about bringing all this together in a place that people can immerse themselves into the brand. People can engage with Kenyan culture, engage with Gen Z culture, because Gen Zs are the biggest demographic in our country today. And then the Fanta campaign is also about leveraging the creator economy. A lot of our Gen Zs are involved in building their capability, building their skills in the creator economy, which is why we have a UGC challenge that kicks off on the 1st of September, where the challenge is for you to dance to the Fanta song with Kolo Blue Kininginia and create a dance routine around it. Post it on your socials, Instagram, TikTok, and then we see how many likes that you get. And then also, the campaign is about partnering with brands. About 2 days ago, we were trending on social media where multiple brands actually lost a color for a day. We had the likes of KQ, we had Safaricom, KFC, CCBA Group. So many brands really joined in, lost a color for a day because we borrowed all their colors since we are a colorful brand. And we wanted everyone to just be aware that we have the Fantaverse experience today on the Saturday. Yeah. Tunambere kurumira ntito chetu nchokerete nyuma kakita kuraza na ntito nkroke. Mutamani yoka yothire
utwita kembeche tina baita chiambi na ote ko chenchia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu birithetwo na technology ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge. Irio bietu bithondeki na ote abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganiro ikurigito ndagitari utekushetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ojukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Sionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe rero teria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitera maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuitu ithoga tueri tega isui tega bere itupatu sanure we tuchanure nito wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirenguku ng'ombe ngurwe na ndethia ingi chionde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo Joymax Animal Feeds.
mwana nethero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools itwetikagia ate gwikirenya kithomo kia mwanoku ne gwikirenya ruju rwawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindinjeto arimu beto iba kiwango kia guru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju itwezanaga kithomo gia kiwango kia guru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ate arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoru na Timau ringira Meru campus kiri 0791200067 na Timau campus kiri 0720411554. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or grab the decoder plus satellite dish for only 2,500 shillings. Take home over 200 high-quality TV and radio entertainment channels at a price you and your family will love. Where am I? Sports. Oh, wonderful from Yamal. Movies, drama, documentaries, kids. I'm ready to explore. Local and international news, music, we have it all. Call us today on 0709 844 000 or visit our Azam TV dealers countrywide. Azam TV, entertainment for everybody. Wengi nkara yusionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe reruteria rita 35 iri ari urandira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ethioga tueri tega isuitega bere itu patusanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Stage. The badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The best football on the best football package. It's on GoTV Super Plus. Dial *423# to reconnect today. Kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenyange karibuni ala nontu mathaizeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndume kairi ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene chionde na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukana ni wa nyomba zuzu na ndine tosa Afya Plus angi menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi tuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona bi Afya Plus nasho jumutu motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Bagano tubagweta na mbere kurumira ntoche tutugicokera kimagiki kire uri daktari mutaramu na gucokia biuria bya mwekoro gukonia utumiri bwa family planning. Okay, ibwega emdetia tucokia biuria bienu biraboretie
gukonia family planning kana contraception. Bibyo binge araithi batiba kwa bakioria mantu ma family planning na mbi tugatukiariria mo kire TV eno. Bamwe bakoria family planning imbi kana maana ma family planning ini imariko. Neo family planning tugani methods ira akapo bewa bagitumira kenda bomba kurigeria kugia nanda rira batai tayari kana rira bakwenda kenda bawa baina na baraba kugana kana rira bakwenda kurigeria kugia nanda nuntu ba pengine kwe mantu maro bakwenda kuthiria pengine kwe ndwari kana mwana umunini atikuria gukura kana nyomba kwethirwa baina ana baraba kwenda na batikwenda kuona ana bangi kono tuga iro family planning igagwa igitumika. Neo family planning kore na type mwanya mwanya na kore ira tuga ni natural na ino ingeni artificial. Tia tuaredie artificial method cia family planning kana method ira akapo bomba kwa bagetomera kenda bomba kurigeria kugia nanda mbere batai kagita batai tayari na cio ino artificial method chomba kwewa ne ira chomba kuo ugetomera na ikaomba guchange kana reversible kana kure ira tuga ire permanent method. Iri kuonania ewi permanent method ino warikia wambire gutumira yo uchomba kugaruka kaire omba kuya naana nwanga pengine ugetethagirwa through ira twetaga in vitro fertilization kana ira ya wikira mwana. Kire reversible methods ila tukua no utumire kagita kidogo alafu gachinjia kaire pengine kugia na mwana kana ukara kagita karaja muno bero utia banga kugia na mwana na cio kwena type mwanya mwanya. Kure type ira tugaga ni ya wikirwa coil kana IUCD. IUCD neo itumagirwa mwekuru na IUCD ika device gekagirwa kiri nyomba ya mwana na kenda komba kurigeria mwekuru riabona na mukuru wake omba utweka mbewo cia mwekuru na ya muntu murume itigo kinyanira omba kuya nanda. Neo ino IUCD chire kumwanya mwanya kuri type ira igagwa ire just copper metal kana niwa yena hormones. Neo dira mwekuru ekerwa ino either of the coils no ikare mwiri kagita karaja na ta inu ya copper no ikare 10 to 12 years lakini ya mwekuru achuzu gutumira ino yena hormones ikaraga kuma mianka 3 to 5 years. Kiri miekire na mikarira kima gikituriritano gukonia nguo cha gwikira kagita kara kuri na murutera. Mikire anarwani egitarira kwina riuga kana murutira eka magoti scarf leguomas nthi ikira nguo imbuthu rira wikirite nguo imbuthu ukorirwa urega gwaka maguta jajo sunscreen kurigiria gucauka ngozi ikuya ni riuga.
Kirinka cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatania na bauti ntatu ingi na njira nkinyaniriro na charinga themo na nuture tarini nelikithinji turona kagita kega uni mitagwa ntinyari Kenya nyime kaita ate kuraja ni mubango jwa kwaya kanisene.